Ganda-ganda Melukat jumpa mencari sinar Makin berian dengan cendaan Puja Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ucut Family. Video ini kami tampilkan suasana pesta pernikahan ponakan kami, yaitu PM Nasri Fuadi dengan Cut Nadia Fitri di Kampung Lamgrihe, Lhong, Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana suasananya? Yuk teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Aja awal dulu. 28. Ya, Pak. Ya. Selamat pengantin baru, sehat berbanyak umur, kata berdua dalam ayat ibu, sehat berbanyak umur, terpulang kerja baru, bahagia ada resul, selamat pengantin baru. Sehat berbayar umur, terpulang hidup yang baru. Puja Rabbana, ada berdua cenderaya ibu. Terbalik. Oh ya. Makanya. Ya, ini prosesi suap-suapan. Ya, Masya Allah, bahagianya ya. Kawan itu lencut.
Kawai. Alhamdulillah. Ni Pak. Kuat, kuat. Nasi dua. Saya mau nasi kuat ni. Ramai-ramai. Mana ada? Empat juga. Macam dah. Macam dah. Empat. Okey. Tahu dah siap ujian ah. Betul ya. Adiknya Inong tu tahu. Oh ya. Adik sepupu. Awak bapak awaknya adik adun cik dua. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باستزداد عليا مستدقا بين الأعداد على ما أناله وأولاه ومقتدي بحمل موالده سابغة هدية ممتلئا من الشكر من جميع مقاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقد بنور الكلمة والانبياء ظاهرة نبوية ويعم الصحابة والأتباع وأخوانا ويستجري بهداية لسلوك الصبور الواضحة الجلية وحفظا من الغواية النافذة من الخطأ والخطأ وأنشر من قصة النور النبي نورا حجابا متفرقا ينطلق طاعة خفية إذا أعاده الله تعالى إلى الحرام كما تنحل الكثير والرضا بذلك Demikianlah video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Nanda ya.